Nidaul Islam. Nidaul Islam barnamijun dini. Nida al-iman wat-tauhid wat-ta'ah wal-hub wal-iqa' wal-hurriyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi waktu ini insyaallah subhanahu wa taala kuma kita ni pengajian daing surah Al-Masad. Surah Al-Masad. In surah ini pagtawagin siya demikian Suratul Lahab. Surah Tabbat. In tausin ayat niya hangpo taglima ay 5 ayat. Subhanallah. 5 ayat. Dan firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablun min masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini hambok dengan mga mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Abu Lahab. Si Abu Lahab amaun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dain mga ini amaun niya lang ta dain ha ini langgong sin ama niya hangka ama at inibukon hangka ina hangka ama iban sin ini ama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Abdullah manjari inhi Abu Lahab ini longta insya ini hawak tu sin amuin dia akna sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin ini hipapasampay na inaagama Islam muna pa mga aso kampung niya amo na yung kanaog sin ayat wa anzir ashiratakal akrabin. Dun haon in Rasul sallallahu alaihi wasallam nanawag-tawag ha amin katan sin liuran sin ini Quraish amin aon parsugpatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta
tiyawag niya long ta, ngiyanan niya ingkatan, amuyin liuran si mga Arab yadto, dahil nga mga kampong niya, amuyin pagkasya di aksin Allah subhanahu wa ta'ala, pabaitaan in kampong niya muna. At niya, dunay ni manunjuki pa in kita, muna, unahan ta in kampong ta, pa sampayan sin agama, bang aun doon haon panghati ta, tungod pa perkala, pag-agama. At labi awla in kampong tayin unahan ta, baitaan, sabab ininikatan amanat, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari doon hawak tuwa unlong ta, pagkatiyawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kampong niya, na napun na roon si makatin Rasul sallallahu alaihi wasallam pataasin, bud siwi-siwi, amo na in sapa, laong tawihan, na ang paniyabiyataan in sila katantan. Biyata doon na in riwayat lang niya, pag naog sin ayat, wa andir ashiratakal akrabin, dahil ha surah Ash-Shu'ara, ini si makatin Rasul sallallahu alaihi wasallam pataas sin bud sapa ang paniyanatiyawag pahambuk in mga liuran sin kampong niyabihan hawak to naman dyan na po na manusia doon hayan ini pagkain Rasul na nawag-tawag doon hayaon in amin long ta di maka ini saot doon hayaon nagparata o kanti bihan bang man hadya amoy in makakadukatan in mga kampong niya. Naroon haon na munain, napun man doon haonin, ini manusia hawak to amunain, biyaitaan na magtuy-tuy sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin, ini insya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, inagi niya, inni lakum nadhirun bayna yaday adabin syadid. Biyaitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ako magpaanib kaniyo, dahil nga amuyin ini siksa mapangsan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulu la ilaha illallah kalimatan tamlikuna biha al-arab wa tadinu lakum biha al-ajam. In amin kalam ini, kabtangan ini, la ilaha illallah, kabtangan amuyin kapag milikan niyulong niya in Arab katan hati niya amuyin doon hayaon bang biya mga hibotang tapag parinta biya sa panton kapamarintahan in Arab bihan sin amuyin un sabab mayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala pabang sa Arab paggain siya Arab da isab bihan na doon haon nalong niya doon hayaon nga kapag milikan niyo bihan in Arab sarta long niya mag-aga masambil ini sin amuin bukon Arab bihan tumayma amuon naroon hayaon long ta asal-asal da makuti hiya bulahab kaniya doon haon diugalan ay kaulong niya amuin ini piyagtawakan mo kamo salta imian na siya tabban lak alihada jama'atana amoy nimpiyag patawakan mo kamo at iniya in sa panton in siya biya nanukna bihan kaptangan bukon mareo sa biya lupas impagyanon ni tabbat inyaon tabbah biya sa panton sukna atau abis sara amin biya mga bukon mareo dungukod bihan hikabtang mo pahambuk manusia amoy inimpiyag tawakan mo kamo bihan na amoy ito naroon hayaon amunain kanaog sin sura ini tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala roon haon long niya na tabbat yada abi lahab kalugian dakula na in bunga limahi Abu Lahab amin lugi long ta way ababon way roon na inibalikan biha natin iwe sa pantun nalop pasing kataan piag sin bunga lima niya iban sin amal niya kataan tan narakatan nalangkog way roon kaya pos pa iddahan
doon haon. Pagubos lang niya, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Wala di magkapaiddahan katanin in amoy in piyagtuyuan niya. Sin pag-usahan niya, paglag niya kabuhian katantan mayta. Sabab beta doon haon ni siya yaon taunar ka. Hangkan wala di magpaidda. In katan sinini pagdaya niya, in mga anak niya, di da makatawang kaniya sabab siya amoy in launta nagmulka kanin Allah subhanahu wa ta'ala do diha dunya sampay pa adlaw akhirat, labin hadlaw akhirat. Sayasla naran data lahab, iban insyalong niya amuin ang puron siya sin ini kayo amuin naglalablabihan. Wamra'atuhu hammalatal hatab, damikyan sambil sin asawa niya amuin long niya magdarasing kahoy. Sabab beta doon haon si mga magtatafsir inasawa niya ni Ummu Jamil pag iyanon tay manghud hi Abu Sufyan na doon haon mag inamindukal nila karwarwa bihan ini kuma siya kwa namuin kahoy tunukan niyaon. Dahon niya bihan, ang paniya, butukon madtubihan, ang paniya, ini, manaw siya madto pa, tungod sin ini, bay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibutang niya amin, lalabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kabayan niya, min kasuknuhan in Rasul sallallahu alaihi wasallam sila minyad to. Amod tin nakaladdo indukal nila. Naman jari ini Abu Lahab, ingan niya ni Abdul Aizza. Yan, ingaan niya. Ingan niya. Na ininilong niya, ngayanan siya roon hay ni Abu Lahab, bihat, hangkan siya long niya, kaya nganan Abu Lahab, doon hayan, pasal insya, long ta, biya mga masahayain, biya mga pamayhuan niya. Hati niya, biya kita simbeta, malingkat usog ba? Abu Lahab. Bihan. Yato ha ini amin logta luparagbos niya bihan. Hati niya. Naman to sambil ini kiwan siya bihan. Biya luparagbos danglay ka niya bihan. Batin siya hi Abu Lahab. Mato bihan. Ta sumakawa lang si mga magtatafsir inyaon nagkugdan day sa beban simpagnan niya. Angkan na isabang kita mga mag-inangan atau mga magdanglay, marayaw namin sa rayaw-rayaw ngan, bang kita magngan, iban bang magdanglay kita, amin marayaw raysab, aun maanan niya marayaw. Bukon amuin langta, doon hayaon, mahinang para sa baban, na mga inibe sa pantundua, marasam bilsin amuin, ini singkitaha pagkatautabihan. Sabab beta doon haon long hangkang yanan long si mga mupassirin ang kanyaon kaya nganan siya bihan Abu Lahab na nagkugdan day sabab siya taunar ka siya. Batingan long niya Abu Lahab na long niya min ahlin nar. Biya day sab long niya sin sa pantun sila min long niya ashabul asyimal. Bihan amin mga sila ini dapit pa lawa. Insilan damikyan taunar ka. Bihan tin sa pantun niya. Bihan. Na amoy adto in langtain siya haamin waktu sing kajahilan in pagtagka ni asali Abu Lahab. Naman jari doon hayaon long niya biyeta doon haon inhi Abu Lahab ini tinggalan niya in katansin hinang niya hawak to sin ini nagdawa na in Rasul sallallahu alaihi wasallam pasal sin biya kuti niya. Bihan. Parahal hi Abu Jahal bihan anak niya dua nakaasawa ha anak si Rasul sallallahu alaihi wasallam dua. Bihan. Amon na ini pag nganan lang ni Utayba kay Utbah. Bihan. Nagtupod sila od karwarwa bihan sin anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na doon hayaon hambok ding ha mga
ini pagdukal niya, amuin sambil biyaitaan ni mga anak niya bihan, bang sa upama di ibutasan in anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to yaon, hati niya, biya sa pantun, magutuduay na siya, iban si mga anak niya. Na, sabi't tulong sinamin hambuok anak sin hi Abu Lahab, long niya, sari long niya, katuon ko long niya ini Muhammad. Ini talakan niya na anak asawa niya bihan. Na amunan hi Utayba, miadto siya. Doon haon pagkadto niya kiyadto niya Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan bihan. Salta namisarahan pa siya bukon marayaw Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sumakawa inyadto langta hawak to sambil diukalan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bat sabab amin ini pagkadto niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon marayaw bisara niya Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil nang hilura pa siya rito hawak to sambil na inyaon katan nakapamung in Rasul sallallahu alaihi wasallam sinbiya mga ini bisara niya long niya bangman kaw ini kiyaon iro sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa babit tulong tanagmakbol in baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon amoy in laong ta nasaggaw in Utayba yaon amin abok anak sin Abu ini Lahab nakaunsin amuin halimaw bihan lion longsin kita bihan na amoy ito na doon na yaon long ta amuin kajarianan sin dua magtiaon ini angkan nakaruwa-ruwa sila ini long ta kiugdan sin amuin ini ayat ini pag naog ini sinamin ayat ini sampai sinamin asawa niya hi Ummu Jamil tayo mangudi Abu Sufyan hambok waktu aun riwayat bihan ini pag dungog sin hi Ummu Jamil sin amin long niya aun ini sura ni maog in tiyudyo yadto amon na indua sila magtiaon magtuy siya miyadto bihan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkadto niya miyadto siya pa masjid na doon hayaon pagkadto pa masjid in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon ha masjid datin ha Kaabatullah doon ha masjid doon sarta in Abu Bakar As-Siddiq na in Ummu Jamil nagdarawa to maksud niya tiluon niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin bato na pagkaroon na yaon bihan na pagsuok niya madto hati niya doon hayon piyang lamunan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sinyaw ni Rasul sallallahu alaihi wasallam naglilingkod wala niya kakita wala niya kita in Rasul sallallahu alaihi wasallam in kita niya rahi Abu Bakar As-Siddiq yaw na sila nag-alop long sin ini amo nahi Ummu Jamil Abu Bakar how no na long nahi hati niya Rasul sallallahu alaihi wasallam na wala siya nagbisara biha uno baita ilong ni bangbiya kato imbakay mo bihan bangko siya iabutan da indihay ni tiluon ko siya sinamin dira ko watuin bihan naman jari pag-ig niya minigman bihan lang sin Abu Bakar As-Siddiq Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ikaw na lang niya wala ka lang niya kita niya bihan kikita mo siya lang niya wala ka niya kikitaan lang niya tiyampanan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatud niya harap marikako ang kanya wala kakita amad to inamuin di matuhian na inhinang sinjad to karuaro wihad to inamuin kajarianan nila sarta lang niya ini Abu Lahab piyasaran niya hinangkatan in iuurol niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam pakain manaw yato ni iuurol biha baitaan niya intaw katan tandi pakaharon ay kamalo niya magkakadahan bukon yan lang niya bunal inyan katan bihay ni sambil aun na bisarabo biya bukon
maamubihan katantan amin long ta nabaliskat ing katan pakaradyaan. May ta di nabaliskat amun iyan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam amun na in kuan long niya in amin siya yan long niya naghihinang long niya sin ini bid'ah. Nakaruka ingin amuin in kuan inamoy in bisaran niya hati niya biya sa kaulaw la in Rasul sallallahu alaihi wasallam mubtadi bihan na bihan aun day sabihan mag-amin uno mag susuy-suy amo iyanon nila mubtadi bihan imamamayta simburnal nabi ada sin Rasul sallallahu alaihi wasallam abihan to amad to long niya ibihan iyan long niya anakon kusan sa bukon sabod na lim pag-ianon niya yan bihan inyan long niya manglingusan kato manglarak sim paghambuk na to bihan sim pagkasila sa nato amo to o iuurol niya amin long niya yatruku syugulahu wa yatba'ur rasul liyufsida alayhi da'watah wa yasuddun nas anil iman tampanan nga imano siya supaya ri sila ini long tasurun si pag-iman bihan sa sumagawa wala niya kihatihan in magbubutang si pag-iman magtitilo magtatagbak paragal si mano si Allah subhanahu wa ta'ala bihan iban in agama Islam di mo katampanan sumud misan hauno makasud misan halom sinbay amin wayron tampan niya bang kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala ron aun amin tumayma bihan saroon doon hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila in amin rijiki pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala sababing yan hambuk rijiki sa lagu-lagu long niya bang kaukarihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-iman naka mo na yung katan bihan nabangkaw wala karihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin rijiki pag-iman nalugi na kaw singkatan kalugian bihan naamo yan ini long time hinang sin ini Abu Lahab naman jari doon hayaon long ta haamin biyay ta inisin in sila karwarwa magtiaon amuin halawm ka ini binsanaan dunya akhirat inhi Abu Lahab long ta puas sin amuin pagbuno ha ini Badar pagbuno ha Badar na doon hayaon tu adlaw puas deng ha pagbuno ito miyatay rasya pasal karukkaan sabab in mga bakay-bakay niya amin mga ini iban-iban niya amin iaatod nila kakandilan naubos kataan na marihang simbuno ha Badar nain siya lando siya nasusa sambil nasakit siya in sakit kimugdan kaniya dunhan long niya amoy in sakit pag-ianon al-adsa pag biya kato biya sa panto namin biya sim virus bihao din kimugdan sabab may ta in siya biya sa panton ini nahalo sinamin buhi nahalo balong tain pamaranan niya sampay sim mga kaanakan niya katan kampong niya wayron sumuok kaniya sampay nahalo na siya bihan doon hayaon amuin ini wayron na mabaya long ta kumubol kaniya nasa miabot man to adlaw pagka nagbaho na bihan siya na nagkali na yung mga anak lungag na pag-ubos siya ng pasya tiod bihan sin amin kuan di wala na nag-ulin kaniya ununo biusukan sa dya sin anak sin tubig biyan siya walakan sin tubig pag-ubos ang patiod madto sin kahoy madto nakasud palawon sin lungag bukon lang tabi sin aturan na sin pagkuwol sin mga sila hati niya biya sa panto namin biya satwa na yaon bihan tiod na hadya madto palawon sin lungag ang palong tapyag tilo madto sin bato bihan tiyawonan sin bato asupaya ri gumain ang susimbaho maripa guwa amo tinday ha mga mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala pia jatukan niya rin diha amoy ini gumi dahil nga para sa babansin namin juri niya nakalando ha Rasul sallallahu alaihi wasallam para hal in siya lang taamaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magtay man ho di ban sin ama
sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa sumakawa bihadto in uno niya. In amin biya kajuri niya nakalando. Sila karua iwan sin amin asawa niya longta ini tay manghudi Abu Sufyan. Na ini longta na ambok ding ha mga pamintangan sing kita. Imparkala tungod pa pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan halawang pamarihara sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Yan. Bangaon mag-ini sinuroonhan Allahu Ta'ala rain mamaus kaniya. Innik maray nga Allah subhanahu wa ta'ala. Mamaus Tuhan Rabbul Alamin. Bihan. Di mo yad tumakuan, di mo yad matampan. Bihan. Ingkatan sin amuin humapa. Yan Allah subhanahu wa ta'ala imagmahi. Doon na pakaradyaan yan. Na, amoy yad to. Naiban ni siyusin biya mga dihilan rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala sin agama amo na yung biyayta dengan mga pangadji biyayta kato bihan in dunya inirihil na sin Allah subhanahu wa ta'ala mabaya iban sindi mabaya nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala biulakay na yari hababaw sing gumi magsaw na in bariman iban sin mga nagkukupor iban sin katantan si musulang pa Allah subhanahu wa ta'ala sibu impangatun sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Sumagawa laung niya in agama isiyu-siyu sadyain mabaya. Ampay rihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita unya bang isim mabaya. In tumayma yan magtuy sin Allah ta'ala ini hitagbak palom sin daghal niya in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto. In katan sin tumayma kanya. Na inta makasuod na pa likusan yan halom na siya pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na siya pasaran. Sampai si malaikat, amo na yung jumaka kaniya. Di na siya pasaran, damikyan. Sabi ita si mga malaikat, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami inilaw niya in magini jajaka kaniyo yan. Di kamu kapasaran. Dahil hindi naman hagumi ini sampai pa adlaw akhirat. Dito ra sila yung mga malaikat amuin way hinang nalarang si mga sumalam ha mga tao ini tao sulka dito ha laon sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala na amo yan na sabab ito in mga yan majori ha mga nag-aagama sin Allah subhanahu wa ta'ala aun kuti sin pangatayan nila na inyang kataan aun daan ini tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hirhil kanila amin tumup kanila pa kaniya di adto'y kasusatasin kita kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam di sa mag-aabjan sin mga katantan bangaon mangjuri kaniya ri siya mag-inu-inu biada sinway pasaran niya jamaita sabab muna in parkala agama sin Allah subhanahu wa ta'ala bangaon siya ng gura-gura in kasakitan muna in Allah subhanahu wa ta'ala sabi may siya nagdaak, agama niya. Bihan. At inintuhan Rabbul Alamin, magtoy bahagi, doon na yan. Nasabi ito, ang kanin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya maguno. Di siya magpamaus bihan. Di siya magsasambat uno-uno na kabtangan bihan, amoy biya mga ini masaplawi si mga kabtangan, si mga sila amoyin, si musulang na agama Islam. Ba't bang yan hatiw na to marayaw? Di saan kita man jari umabjan ha mga tao amin mangjujuri ha mga sila nag-aagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di. Sampay liyang kita sintuhan na to Rabbul Alamin. Ayaw niyong lang niya pag udyo-udyo ataw bababaon in nag-aagama. Dugaing ding sinagama. Amo na in agama sintuhan na to Rabbul Alamin. Mahita. Payasubullah adwan bi ghairi ilm. Sabab mamaus yan to harap kay mo ingkugdanan Allah subhanahu wa ta'ala. Yan sabab kay kanya inagama, piyag-agamahan ta. Na, amo yan. Na pasaran na to na yung mga magjujuri-juriyan. Magsasambat-sambat si mga katanbian, magsambag, magtumari. Yan na sinagi, inyan katan, bis sarabukon marayaw, habukon aturan, bukon piyang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala na patarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan virus
Nabangkaw sumambong kanila, biya kaw sin imipat sin virus nila. Na bang muyad to biyawos, na sibo na kamukarwarwa nag-ipat sin virus, sin lumi. Naamod to hindi man jari hinangon si mga tao nakahati yung pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na hadya kita. Ikaunta na hadya yung pagsabarbihan. Nasal dabo kung dabunal. Ba't sambatan na si maghimumungan yan, bangkaw long niya diugalan, nabiya kaw si naming kiabunalan, into na kay mo. Bihan. At ito na akong simbukon amo. Biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, indigenous na siya ng piyagngan kaniya. Bihan. Nasa, kuiron na kaniya. Tidak siya magpamaus bihan. Gaman, panghinduahan niya pa. Ya Allah, hidayati silaon bihan. Silaon ng mga kauman, amin wala nila kaya hati haning kasabunalan denggay mo. Hidayati sila ya Allah. Naampain hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay ko tumayma muna. Amo ito yung sarat niya. Bangkaw tumayma na, hidayatan na kaw. Hati na yung maana niya na, tunyukan na kaw paraan, amuyin mabuntol bihan. Amin sambil di na kaw, makaharap pakalawngan. Bangkaw timatay ma. Labi-labi na bang, imparsupatan mo iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, wairun haut mo iban, sinsiya. Bihan. Hati niya, lang sin magbabis sa rabihaon, hotline kaw karap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Bang bukon hawak to pag ibadat, amin ini lang kasyukat kato, dengan mga wiyajib kato, na haamin wayroon biya mga hinang mo yaon. Bangkaw nanganganal pa Allah subhanahu wa ta'ala, tumtum hotline yan. Bihan. Ang kanain Tuhan na to Rabbul Alamin, bang malasahay ipon niya, bang niya kalasahan, mapi niya, bihan, sulayan niya. Inna Allaha idha ahabba abdan ibtala. Inna Allah subhanahu wa ta'ala, bang niya kalasahan ipon niyan, dihilan niya tutukasan. Dahil nga mga tutukasan, dihilan kaw sakit. Inta o bang siya, kugdanan siya masakit, ang pabang mamayta na intaw mag-ubat din, di hababaw sing guminilong niya, nari nakaubatan ng sakit yan, na inamin tao yan, tumakatumtum na harap patuhan Rabbul Alamin. Ayaw amin tao aon pag-iman patuhan Rabbul Alamin. Misan inway, amoy inway runtod panghati pag-agama. Bang jumato na kanya imbihad to, umaluhoy harap pataas, iban atod niya pataas. Mayta. Misan dayaon hina niya, hiyama ni intay manghud ning kampung ni katanyo ni maalop kaniya, inu niya. Sabmay ta, kaya ingatan niya rin, makatabangin niya ang kataan. Di makarhil sinaming kabayaan niya. Uno-uno susukatan niya, rihikarhil ka niya. Ngabiya siya, kaulian siya sa sumakaw niyang kataan, di na makatabang. Aun, hangaron niya pataas amuyin, kaya ingatan niya muratim makatabang. Biyan, nangkan na yung kita subay amuyin, doon kita amin pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangkaw long niha, kahayangan, na tuntumay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat tahawak to kausin, wayron sa saw-sasaw. Bangkaw halawm kasigpitan, dumatungin tatarangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Amuyan, inday nga mga pagparuli sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga ipon niya, timatay masing kabayaan niya. Namoy ito mga kataw-tay mahuran, dito na timubtub yung pangadyan na ito, haupo-haupo da, dito sa sumakawa, malagbo sa yung kapaiddahan, makawa taro na amin pangadyan ini, amin humali kita, di kita manjari, amin sumuda, biya si mga pangadatan sin, dua magtiyaon, yari kaya butang kaya lukis sa amin sura, piyangadyan na to ini. Dito na hadya, manghumbay na ko kanyang katan, ako lukaw lihada, wa astagfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah. أشهد أن